krejt, çka do që keni me po mrena, përfshi edhe doktorin, janë ose prej Gjermanisë ose prej Zvicrës. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet Ki mu prit me shampanjë, business lounge në aeroporte, në British Airways, anë. Ves njona pi karrigave që aty, 7.000 euro vëllëke. Kena pas raste deri tash, mjekt prej Kosovës më shku me punu në spitalet Gjermanisë. Ama është hera parë që puni, më ardhë mjekt prej Gjermanisë e prej Zvicrës me punu në Kosovë. Këqyne qëtë klinik, Auris Dental Clinic. Pronari saj më ka thonë, janë investu një shumë gogja madhe, s'tash është një përmrena. Pronari saj më ka thonë që ky shërbim është një farë nivelit Rolls Royce. Pra është gogja elitest, krejt, çka do që keni me po mrena, përfshi edhe doktorin, janë ose prej Gjermanisë ose prej Zvicrës. O qelë klinika para një 3-4 ditëve. Për shembull, Luçan, ves njona pi karrigave që aty. Hada dhe që 7.000 euro vëllëke. Këtu, komplet biznis plani, ideja që soj klinike është, hade shefe. Më konë, që tha njani mas më konë pazar turk. Pra kur vish që të, pe momenti që ki me hi, e dhe në momenti që ki me dalë, ki mu prit me shampanjë, ki mu prit me kafen ma të minjët nivelit botnër, me pastërtin që është, që shë dhe po e shirëni, në fakt që shtu vedu të më konë pastërtia, a di që thojnë si barnatore, e kena përdorë për para, tash mos pe majnë që të sen. Pra, dhomat mjaftushme për trajtim individual. Pra, 1, 2, që i du që tu, 2, 3, që kjo dhuma pritjes, që kjo ke reception, Auris, që nga gjuha latine me gjas, ose greke, se te ke funit për mjekësi edhe për shkencë, ja greqisht ja latinisht, është me ndëgju, pra me ni, po jo përvesh, nuk o kjo përvesh, kjo për mi ni klientat, që kjo është reception, që po duket sikur business lounge në aeroporte, në British Airways, si më thonë Emirates, diçka qështu. Tash dojna me shku te Roberto më duket e patemnin, edhe kjo këtu. Hello, doctor. Hello. Doctor, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. So, until now, I have heard cases, Albanian doctors going and working to Germany and Switzerland. This is the first time that I see a German. You're a German, right? I'm a German, yeah. You're a German coming and working in Kosovo. Yes. So this is the very beginning of the clinic, right? Yes. Can you explain to our people what are the services that you are giving to people here? The services is a best high quality crowns and bridges and implants they ever get. Okay. So the quality of the services is the same as in Germany, right? And in Switzerland. Yes, it's the same. We get the crowns and the bridges and the dentures also from Germany. It's a German quality, it's German high quality, and we work together with dental technicians. They make crowns and bridges for actors. Okay, and celebrities. And celebrities, yes, Yeah. yes, of course. And this is the highest quality you ever can get. Okay. What is the, does it make sense to come from Germany and work in Kosovo? I mean, will the prices be high here, higher than, let's say, average prices of the clinics in Kosovo? What are the... Yes, the prices are a little bit higher, but the quality is most highly. Most highly. Most highly. Can we walk together? Yes, of course. Okay, Yeah. so this is one of the offices. This is one room for oral surgery, Okay. because of the big lights. Is the technology the latest? This is the latest technology you could get, and this is also a Germany brand. It's Sirona. It's Okay. German quality, German brand. Yeah. Okay. Nice. This is one. Yes. And here is a little kitchen. It's a little kitchen for staff. Okay. Yeah.
And this is the room we make the sterilization of our instruments. Okay. It's also the highest quality, very high quality and very high standard like Germany. Yeah. And what is this? This is also a room for oral surgery. Okay. We have two of this. Okay. And this you here I'm make the implantations. Uh-huh. And something else of oral surgery, wisdom teeth, and so on and so on. I heard from Fizz. It's a specialty for me, Yeah. of me. Yeah. I heard from Fizz also that the mission of this clinic it's not to be overcrowded. It's more based on high quality services than having like thousands of people here inside. That's right. That's Okay. right. Yeah. How many treatment rooms you have? We have six 6. rooms. Okay. 2 for oral surgery and the rest for normal treatments like fillings, like endodontic treatments, prosthetics, and so on. Okay. We have not only the highest quality and the newest brandings and modern chairs and something else. We have also the best service you could get. Okay. We have a shuttle from the airport. You have here, you could get the German and the Swiss quality for a very lower price. Okay, comparing to prices that are in Germany Yeah, and also, of Okay. course. Yeah. And the waiting lounge, yeah. it's like an airport lounge. No, It is. It's It better is. than an airport lounge. Yeah, it is much better than Lufthansa. Yes, and of course, yeah. Yeah. Mjeku gjerman, teknologjia gjermane, çmimet shumë më të lira si në Gjermani, e cilësia është absolutisht si në Gjermani edhe më e mirë, për shkak se teknologjia është e fundit. Teknologji gjermane. Kështu që kushdo që e keni nërmen, veni është ata që luajnë futboll, që e din Dragodonin, a dini ai këthori kur rën për mu kthy te princi atje, e do mu kthy majtas me njerë që aty është. Ju që se dini, është minimaksi në Dragodan. Domethënë ka edhe një 200 metra më nalë se sa minimaksi.